inyigisho twumvise nyakubahwa mama we nari biravuga nti nimubandanye muvuge tubandanye twumvirize kuko byari biryoshye kumva byari biryoshye kumva cyane ariko twumvise igihugu nabyumvise numvise ko hariho byinshi mwaze kuvuga mubica hejuru ariko ntacyo bitwaye turabandanira kudutohoza kugira ngo tumenye neza ibyo mwashaka kutubwira muri izi nyigisho muduhaye muti urashaka kuba igikoresho ati igikoresho mu mugambi w'Imana. Ako kanya nyine naciye kumva akantu gakubise nca nibuka sogokuru wacu koko yarabaye umugambi w'Imana. Imana turayishimiye turayikengurukiye kuko uretse n'uko nyakwigendera yabaye umugambi w'Imana, nuko n'Imana yashyizeho n'ubundi mugambi yuko Imana imwiyegereza kugira ngo abandanye atubere umukangizi. Ibi ni ibyo gushima cyane. Uravye ibintu tumazemo iminsi mwabivuze ati mu gihugu icyo ari cyo cyose ahantu hose mu bihe byose Imana irafasha gukora ikaba iminsi yose yironderera umuntu ashobora kuba igikoresho cyayo mu mugambi wayo, umugambi w'Imana. Batubwiye ibihe byagiye biraba muri Bibiliya kandi igihe cyose Imana igashobora gutoranya umuntu ashobora kujya imbere y'abandi kugira ngo atume umugambi w'Imana urambuka. No mu Burundi nababwiye ko jewe ndikunaniwe n'icyubahiro Petero Nkurunziza yarabaye umugambi w'Imana. Imana yaramutoranyije iramuduza, ariko aho cyane cyane nagiye niyumvira mu bihuye n'iyo nyigisho nuko abantu bagiye bava mu bihugu bitandukanye baza kudusengera. Hariho umunyamerika umwe rero yatubwiye ati icyo gihe ndabivuze ko ari igihamagara, aravuga ati uyu nyiricyubahiro ati yarashoboye kwikorera Uburundi n'Abarundi, arabigurana abishikana imbere y'Imana. Noneho aca yongera avuga ati uyu mukuru wanyu arazwi imbere y'Imana.
kwibuka umwana w'Imana yakutuvukiramo, naciye nongera ndabyiyumviye usanga koko ibyo bintu ari ukuri, ibyo bintu ni ukuri, ahubwo umuntu akaza asa bisa na wa musaraba wikoreje Yesu Kristo, umusaraba w'ibyaha byacu, arawuduga n'umusaraba no kukarwanya, asanga Imana yamutegereye, ariko mbere y'uko acikana ku musaraba yaravuze ati data bagiriye ikigongo ntibazi icyo bakora. Ndaca nibuka rero iminsi ya nyuma nyakwigendera gusezera, byari ibintu nk'ibyo ibyo Yesu Kristo yakoze ku musaraba. Yaragusengeye urakibuka, aragusabira ikigongo ku Mana, nawe aragusaba n'ikigongwe, aragusaba imbabazi. Bivuga ko uno munsi turiko turibuka ko umwana Yesu yadufitiyemo na nyakwigendera, nawe n'akanya keza kongera kumenya byaje mu buryo, ariko numvise ntogenda ntabizi. Iki gihugu cy'u Burundi watwigishije yatubwiye yuko Imana idufitiye imigambi myinshi. Nibyo, kuko uravye aho yadukuye, aho yaducanye gushika kuri uno munsi, nibyo koko idufitiye imigambi myinshi. Kandi nyakubahwa mwanditse neza ati ntimuze mwibwire yuko umugambi w'Imana ushobora kuranguka udafise igikoresho, udafise uwo Imana icishako ikoresha, kandi mukamenya ko muri uwo mugambi w'Imana hazokwama hariho abawurwanya, atari ku muhugure. Abazorwanya uwo mugambi ntibazobishobora. Imana ihabwe icyubahiro. Yewe ndavuga bikeyi, sinshaka kuvuga byinshi kuko mu 2015 haravuzwe byinshi. Yewe ubwanje hariho amatangazo nagiye ntanga, ako n'akarero kuko ntibyabayeho. Ayo matangazo abantu babonye umwe mu bijewe ariko ndabivuga, ariko nibuka ko hari umuntu ari hano ndamubona, yavuze ati ibyo bintu ni Imana irimo irabikora, mugabo iriko irakoresha umuntu. Uwo munsi nibwo navuga yizi. Imana imugirire neza. Noneho harabaye rero ibintu byinshi, ibintu byinshi. 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 Ib
ariko Imana yarakinze. Reka mvuge ko muri ibyo bintu byabaye byinshi. Icya mbere ni uko itangazo, ibintu by'Imana birakomeye. Itangazo ryakozwe mu minota itarenga 20. Iryo tangazo ku isi yose ryaciye rimenyekana mu mwanya mutoya. Abantu bo ku isi yose barahaguruka. Ni ukuvuga ko ya Mana yari kwirakora. Njanibuka ko kakabuye Dawidi yatera Goliyati, ubundi ni kandi mwinshi, ariko Imana yacigaho ingufu nyinshi cyane, gaca karagarika umuvuga w'ubuhanga. Nashaka mvuge ko iyo komunike Imana yayihaye ingufu zidasanzwe. Iyo komunike ku isi mu mwanya mutoya ibirakwiriye. Wowe umwana w'umuntu ushobora kugira ntacyo ushobora. Imana yarabikoze. Kijya cyane igikorwa cy'Imana. Uretse n'ibyo, ibyakurikiye abantu barikanze baranambwira bati ndi kudabya n'ibyabaye. Baranambwira bati wowe barakwica, ati ntiwibuke aho uhave, ugende ubahane. Rero ndabwiye abantu bamwe bajya babimbwira ni none aho noja isi kandi Imana itazi neza ko naho ari ku isi y'Imana, aho hantu noja atari isi y'Imana ni hehe? Noneho hari ikintu mama Bunyi yavuze kandi cyabaye, ni uko harahungitswe abantu ngo bangirire nabi, ariko ya Mana gusenga yarayingiye iragereza aho naba no ku kazi aho nakorera nta bibazo cyane hari, ariko baratubwira ko abantu bandondera amabarabara yose bari barayugaye, amabarabara yose bari barayugaye. Bababwiye ko ubuzozo bwa mbere bazoca gasa ngo ntazobaza kubaza, ariko ya Mana gusenga, ya Mana ikibazo gikomeye yaranyigishe kugeza aho baza kuvuga ko jewe nika, ko jewe nuka, ko jewe badashobora kumenya igihe nsohoka n'igihe ninjira. Ya Mana, iyo Mana ni hafi cyane. Reka ndeke igihe wacu iki gihugu cy'Uburundi, Imana irashaka ko kiri igihugu gitunganye, na cyane cyane ko Imana yatubwiye ko aha ariho yafashe icyicaro. Ndashima cyane abantu bagiye baza gusenga basengera igihugu, baratubwiye ibintu, baratubwiye ukuri, ariko ntitwakumenya kugeza n'aho batubwira bati none mwebwe mwibaza ko kubera iki tuva mu bihugu byacu tuje hano mu Burundi tutazi n'aho ariho? Ati Imana yadutumye kuza hano mu Burundi ngo tubabwire ubutumwa. Ndibuka umunsi
turi Ngozi mu Kyeru, umunsi habaye amasengesho, noneho hari ibintu byo kozanya ibirenge kugira ngo uravyibuka bari bahari, uravyibuka. Imana ikutangaza, Imana idufitiye imigambi myiza, ariko ubu niho ntangiye kumva bimwe bimwe byabaye icyo gihe. Nshobora kuba ntabyumvise neza, ariko amarira numvise abantu barira, ata muntu akubiswe, ata muntu atuzwe, ariko numva ari ibintu bikomeye cyane. Jewe mu byo bize nabonye yuko abantu twarasesereye mu mutima, mugabo isi yose iyo nyishu navanyemo uno munsi mbona Imana iradufitiye umugambi wo gukiza abarundi, wo gukiza abarundi akababaro, wo gukiza abarundi ingorane baciyemo. Imana irashaka kugira ngo itugorore mu mutima, duhindukire Imana tuyisenge. Imana ntihabwe icyubahiro. Kuri ibyo byabaye nabonye ko Imana ishatse kutwereka ingene twebwe mu mitima duteye, ko dufise agahinda kenshi. Abantu barize, abandi barakora inyungu, nukuri byari biteye ubwoba, byari biteye ubwoba. Ariko Imana iratwereka ati ako gahinda baza nawe mubone, naho munyegeza, naho munyegeza akizoboneka kakabereke. Byabonetse ko abarundi dukeneye gukira, dukeneye gukira. Amarira yasesetse uwo munsi cyari ikimenyetso ko twifuza imbere y'Imana, twifuje kugira ngo dukire. Imana byabaye, mama bumwe yavuze ati igihe cyose Imana izana imigambi igahera, igakorwa igahera. Kiriya gihe Imana yaratweretse umugambi wayo, ati reka ndabereka aho urwaye, ibyo birarengana. Noneho haza uwundi mugambi nawuvuze, ati nzobarungikira umuntu azoba kuvugana imbere yanjye. Uwo mugambi nawo uraba. Uwundi mugambi ati jewe urya muntu nzomwiyegereza kugira ngo tuzobandanye tuganira, tuzobandanye mukoresha. Ndababwire n'ababeshi, urya muntu abandanya tubwira ku Mana. Jewe ndi umuntu muto, cyane, ariko hari icyo mbona rimwe na rimwe nkabona bibaye, ngaca mbona ukuboko kwiwe, kuko twahora tubivugana, nkabona ko Imana imwungitse akashikiriza umuntu n'ubu, kandi nkabona bigenze neza. Ndi umuntu muto, ariko nyakwigendera ndamubona rimwe nkamubonera mu byo turiko turakora. Sinza kubabwira kuko ibyo mbona bimwe bimwe yari yarabibwiye. Imana rero ibandanya ikoresha, kandi tuyisabe izobandanya ikoresha.
neza azoza kutugire uma kuko azoyibwira ibyo yabonye kandi yatubonyeho. Hariho umuntu agiye kudoda reka akanagireke yubakisha muri ino minsi. Rero muri uno munsi hari ibintu biri kumva ku gihugu cyacu, abantu bavuga ibi bavuga hiriya kuri wa mugwi kumenya ukuri no kurekurana. Icyo nobabwira jewe uko ndabyumva, umugwi wo kumenya ukuri no kurekurana si umugwi wa politiki, si umugwi wa politiki. Umugwi wo kumenya ukuri no kurekurana n'abantu bakoze n'ikibazo baratoranywa. Irya mu gifaransa nicyo n'ubundi kwita unité de gestion y'ibintu bijyanye na justice transitionnelle, ibintu bijyanye n'ubumenyi bwo kurekurana, unité de gestion. Hari abantu rero turiko turumva bavuga amajambo akomeye, ni ukuri imbere y'Imana bariko bararenganywa. Ibyabaye ni igikorwa cy'Imana, ni igikorwa cy'Imana, ni umugambi w'Imana. Ariko umugambi waranyigisha ati mu mugambi w'Imana hama hariho abantu baba bashaka ibintu kubifata uko bashaka, reka tubifate uko. Ariko umugambi w'Imana ntutsindwa, kandi Imana nayo umugambi wayo ntiyemera gutsindwa. Imana ihabwa icyubahiro. Uko byagenze, uko bakoze, baza kudushikana ku ngingo mwumvise zafashwe ku bisabo byatanzwe. Urya n'umugambi w'Imana ukomeye, kuko Imana iduha umwana wayo kugeza aho tumubamba ku musaraba, akadusabira ikigongo kwa se wiwe. Urya wari umugambi ukomeye cyane, urya wari umugambi ukomeye cyane. Ingene vyaje gushikaho muri urya muntu bavuga bati dusabane duhane ikigongwe, dusabane ikigongwe duhane imbabazi. Irya ni Imana, irya ni Imana. Ntushobora kubisigura. Irya ni Imana atubwira ati kuri ya Mariya acagiye ati turakeneye, jewe Mana ndakeneye kumukira, ubu harageze. Arya Mariya Imana yarayumvise, Imana ariko umugambi wo kumukira hageze naho igiti inzira nziza, bana banje biremwa byanje, inzira nziza nimusabane ikigongwe nka kumwe Yesu yadusabiye ikigongwe kuri se wiwe. Aha rero ntihagire uwihenda ko umugambi w'Imana wo kugira ngo iduhanagure amarira. Hari uwavuze ati, yagiye abavuze ati, nyereka wa muntu ampamagara amarira. Uwo ni umugambi w'Imana.
w'Imana wo guhanagura abarundi amarira, si umugambi w'abantu, si umugambi w'abantu, si umugambi w'abarundi, ni umugambi w'Imana yaguze amarira yacu. Imana ihagije ngashaka ndongera kuvuga nti Imana irazi ingene bizogenda, Imana irazi ingene bizogenda, irazi ingene bizobitunganya, kandi mu mugambi wayo ivyo nabonye jewe n'umutonyi, iyo ishatse gukora ikintu wewe ikagukoresha, wowe ntukeneye gukora ikintu, ahubwo Imana yonyene niga ikavyikorera, niga ikavyikorera, ikagukingira, ikakuvuganira, ikakurwanira kandi ikagutsindira. Aha rero umugambi w'Imana turimo, nanjye sinshidikanya, sinyegeranya ko uyu mugambi uzoranguka, sinyegeranya uyu mugambi uzoranguka. N'abibaza bose ko bazitambika muri uyu mugambi ntabyo bazoshobora, kuko ni umugambi w'Imana, ni umugambi w'Imana. Yesu ati data bababarire ntibazi icyo bakora. Bajya kuba wese muri hano ndangije nsa n'ugukongerana n'amaganya data wa twese uri mu ijuru tubabarire icyo dukora. Imana ibahezagire, noheri nziza.